Yeah, abusia empanifo se wo de agya kwa ye nya wo kwa na meko bi manka bi nso de se na se ntwa yesa na empanifo nso sanso na san ka se woni tie mu nso aye ni nya wo nti na ipa ma manya me saka Kelvin de me bo modern na me nso matena ka ni mu bi na ye tu ba bi e be ko bi ya na de achi na Kelvin bi ma me na de presidential escort. That's right. Yeah, akua me na me ni o. Abusia Jibril na. Yeah. That's right. Hey. Auntie betu mo. Okay. Wonderful. Mami twa 7 kranka ho. Aha. Hey. Enti Kelvin. Aha. Wow. Yeah, now we dey say nso to abehwe yen o. Nso to an hwe. Okay. Aman, mini o, me na mini e, akua Italy. Me twa 7. Che se me nya easy kra den. Kejes, yeah, me ntimi mbo. Okay, Kelvin. Me bisa se ma hu wo yare ni ade bi wo mu. Ase ne say. Ene ema ka no esparky. Eno aso na so pese udum engine wetin dey do. Pese starting engine so wetin dey starting ba ye we na kasa na say engine. Nti we dey na ultimate spark me yi. Me dey wo ye snake ka bo ma. Say na driver for bi kura trotro for kura no kotina mu asa na yomo ye. Okay, nti say na no anie ana wo aspiration is saying. Acho me pese me ye na like intimi enye bi wo Ghana. Okay. But sisiano de mi hia pa ne ehwe ni say accommodation because ebia say me tuto baby am wo sisia me ko tuto to materials na me de kofi na say me ye nyama lesan say on me secure place intino ubon say na nyama na ilaila e ba ni sana e ma me san so boka intino me hia accommodation na so hia education pe say me sua na like me de me pe say me ye me hu yi ankasa pa na me ya metimi aye ni ye say na metimi I work it based on my knowledge. Okay. And second one so me say so hia facilities materials no eno no say me yes anyam na say mission dey na simple because materials no ho anytime be am ready same per say me ye bibi no enye bibi ti safe na make akọ bre akọ ewe na be delay me time say me always me meet me the another new works ni projects aba country accommodation o kan wo mu no adan baby a wote no e ho nye secure da na dey libre o me de me nyama ni gugu a me ba na ila na say na akọ enu ntimi ko bi so obi aso. Okay. Abusia Mwasumo Kelvin si wo hia accommodation wotimi hwe abofra timi tenase na so wotimi enwe ne sa niam we ya nika ahudwiri kra keke wone ne namfofo bi se ne wo kire no na wona edi wotimi aye kai ama che se ebetimi yebetu
ye betu enti no wo mo bia Kelvin na wo dia fa man channel foundation so ye betimi abeboa Kelvin ama say na nisu ade hu ni projection a wo nyina so etimi abamu wo hwe a wo nwie ne ka na no ani say wo de bibia kata so Pacha wo ka sin nsuo to a enkan ye da bi mi yes awe ni wia bibia enka na pipes we kra ohun bim ni na be da net say normal car na we ni tie na de na wo nwie ye na wo de ko examination hall Pacha na mi ankasa mi ma den say enka me de beko school on graduation day, but because of coronavirus, almost say you sure say God gathering ni beba. Now it's me omiti sa na me imagine say okay and yeah final exams no me the beba school on the last day say na say invigilate nkofo number be sa exam papers na pinifo bi uma na me catch am say me hiamboa enu tia na me de ba me de ba pinifo bebre ni so almost no mo boa me ma sisi am ebi nkofo ehu me wa bontin because me say na manfo twa ho ahia de ye because of niam a watimi aye in fact why are there I'm so impressed before I betu car no e was here too na petrol na petrol no am motor am go e du tank nim ti o itilo no yeah enti why ukọ ayi ukọ petrol station e koto ana ukọ togu gallon no aba utim de ko petrol station mo we ni kom o de gallon so to na de be kum so a e kom enti wo de bi akọ da me de akọ am mo de we na wo man pamo da we de ko e puma me no hwehwe ho sa wo hu bebi ade no oh wa hu Ghana for na we no de ye boy ensem ni bia na ka na tu na na say de we bia we de all spark ana for we miss spark we bikini ni da shame wow see your best spark okay before I best spark no wo na fofo no me pese me hu omo eboa wo ma na de watimi abedrum pempen so etise no bobo mudi man na omo bra what omo dosu nti omo ankasa ba bobo mudi omo wase okay che wow in fact many ajepa me hu no many ajema me ama be hia wo say Kelvin ya ono ankasa etimi aye ka ai enye ono nko ade na so wo no na chese wo kita adwen na wo de eboa man microphone so etimi hey boys what's up mon be me ade social distancing ti ana ene de me na me ni o me ti ka ni mu ai bibi aboko de hey moya de o congratulations mu nyina mo wie school mu nyina mo nwie ti Kelvin pe no won de wa wie woni Kelvin ene wow na mo mo di ma me to friend Timothy Budu okay to friend me Adnan Azuru okay Denis Abudu wow Denis Wisdom Agboja all right Keneta Sima. all right Felix Ewa Esiama Ebenezer. wow iti ade na munya adwen ase mo beboa madamfo ama watimi ayesa obi betimi akasa ma ye hey misi okay mon kasa ene menyansi yo yentu ya menyansi de adwen na munya ye ntia wabodi Isaac Odartey Cruikshank. okay adwen be na munya ayesa mo de beboa mu nua na ma ene na ni so ade so watimi aba mu sa wo frɛ mo no ade na mampopo moti Pacho na ehuni se in need aso se obetimi ayesa de wi amane dai so bebe enso ye boa na enso ye dai so betimi abem so na me so me dai so ne se zum pese me ye engineer so na me ni hu nim de etise na ono so wo hu nim de great wow nta me supporting wow enti sese no mo be koso support ya na mo be jai sese ai se wono no wagidi no mo be koso support ya mo be jai because I support him. Wow, that's wonderful. No ma boa no. Munyina mo wadwe pa e de ma no. Wa mo ya de. Nyame hira mo bebre na mo ni so ade hu no se ne mo pese madamfo no so kɔ nanim no saa so na Yakopɔn so. Wanya ma mo nyina se me gidi se mo betoa so. Mo mo de na mo nya nkwalapa. Yakopɔn so be ma mo ni so ade hu so etimi aba mu. Why? All right, say de minja mo hana me tu. Me kɔ fa nti muntu ma me. Aha. so nya for some Say. Okay, tu be join ma me hade. Wow. Hey, yako. Wow. Ami chasa ni nukra yi. Aha. Ade share yi connection ni yana. Wow. Yo, ade police.
Now, Kelvin, who's here driving? Who's here driving that? Then Tiabani said, I would me a driving lady. But if you say no, Madam Fuina, no, or ye, Madam for me. Okay. On now, in charge of motor. So Okay. no, I'm not doing this, I know. Timothy, no, okay. Timothy, no, you're in charge of motor. Okay. The best party. And we say, all sparking home, yeah, be this way anymore. Okay. Or best party. So, no, any part on a first person to come. Okay. Okay. And no mood to tell yourself, Wonderful. Wow. But why are they? Why are they? You better was be brave now. Yeah, catch that was saying, Yanko Pancasa, Emma, when this was na emblem. The opposite when ye piano. Rade Emma emblem. Now, now, cost one myself. What did you see? Emma and so higher. What do you have? One a drum pepper, so busy. I want one woman young. I fear sana be na donation be brave eba. Inti message was say Buade brown once the Bible say brown once and Yakupon so mouse so. I say man who shouldn't tell my Bible. Can say or bebre was it. Inti Sabria word room pepper say no Coswana brown once. Na ma book no so embe say no mammy too for no. Yeah. So yes so besan yansu and San Reguma de Acahon. Yami on shall no shall now for Nadia one man Ghana so yensu yensi and says here what can say obi so etimi yakama ye no. Minim say unko dru baabi a nanso so Yakobon bebo adofo atiefo ahwefo a ye hwe wo no obi be pese wo beboa wo e wo kwan bebre so eno ntini Yakobon ka ho na on hye wo de no moa wo nso na de opese wo ye bia nso no embre mu fama mema wa konya kakra na de na beka che ahwefo nyina mecho ene o mancha na ahwefo meka che ahwefo nyina se obi wo onuma se opeso e bibi se na eden sena ne surrounding ne mutie ne bia scanning yo ntino na mama na bemebu mi gidi se nya me ko na meye nkofo bebre wo bebre omu so moye ti mi pese me hye omo kran na me pass dama obi biara wa support me a obi susu o pese support me mo amaye ma adwen se mbe support me na nya me hram na omboa o my Ghana that's na before I mesa meja wo no Michelle comment bi on Facebook na wo kan say wo safo kantanka say wo kan say issue we na wo kan no say obeboa wo contact na ma wo aboa wa na say pacha o muso mbeba ha inde ina na me kan wansem no okay nti wo wa hwen mu say ombeba na mwa bi o bi o mo de beboa that's fine all right and ye beja wo ha say ye da was bebre so onya kwan na wo ni ahwetwe nkomo yo misumi das me pesa mi si for me na de yo yeah I come all right